Family, if you are a child of God, you have the favor of God upon your life. Amen? Kan iemand sê amen? Jy het die guns van die Here op jou lewe. You may fall, but you will rise again. Amen? A righteous man falls 7 times and rises up again. Hallelujah. Maar die guns van die Here is op jou. Die hand van die Here is op jou. Die Here kom weer vir jou en jou kinders, sonder dat jy partykeer hoef te bid as gevolg van die guns van die Here wat op jou rus. Maar die oë van die Here is op die regverdige. The eye of the Lord is upon the righteous. The Lord sees your tears. He knows your heart's desires. He knows what you're going through. He knows what your children are going through. He knows where they are. Hallelujah. He's watching them for you. Hallelujah. Because you have favor. You have grace. You have mercy. The goodness and mercy of the Lord is following you. Maak nie saak wie van jou wegraak langs die pad nie. Hallelujah. The goodness and the mercy of God is following you, is also following them for the parents' sake, for your sake, for because you believe, because you trust in Him. Hallelujah, because you have favor. Can iemand say amen for more? Praise God. I don't want to take too much of your time. I want you to turn with me the Bibles in the Word of God to the book of Hebrews chapter 10, verse 35 to 39. We thank God for what is released through the brethren here this morning. We receive, amen, whatever He has purposed for ourselves and for the house in Jesus' name, and for His kingdom in this world. Hebrews 10 verse 35 to 39 says, so don't lose hope. Don't lose the courage that you had in the past. Your courage will be rewarded richly. I think somebody needs to take note of that word this morning. Don't lose courage. The courage you had in the past. Your courage will be rewarded richly. He is not speaking to people on the mountaintop. He is speaking to people who's going through something, whose courage is under siege. Because sometimes life around you gives you negative feedback. It's okay om sterk te wees as alles goed gaan. Maar as jy nou deur 'n rukkie, deur 'n seisoen of seisoene gegaan het waar dinge nie jou way gaan nie, dan is dit moeilik om geloof te bou. Dan is dit moeilik om moed te bou. He's not speaking to people on the mountaintop. He's speaking to people in the valley. He says, don't lose the courage you had in the past. Onthou hoe sterk jy was toe jy in die vallei ingekom het, voor dinge so sleg gegaan het. Onthou jou vuur wat jy gehad het, voor die lewe jou 'n bietjie 'n paar skop en klappe gegee het. Before life knocked you down a bit, hallelujah, and life pedal beated you a bit, just keep your courage, because your courage will be rewarded richly. Hallelujah. Come on somebody, blessing is coming. Blessing is coming. Your reward is coming. Your breakthrough is coming. Hallelujah. Your miracle is coming. The solution is coming. The answer is coming. Come on somebody, the angel is on the way to you now. Hallelujah. Hallelujah. Die omstandighede wat moet in plek kom vir jou om te kom waar jy moet wees, it's busy shaping up right now in the name of Jesus. The providence of God is at work. The audacious God is busy putting things together. Come on somebody, remember the audacity of God. Remember that message, the audacity of God. Our plant can grow out of a rock. Uit 'n rotsing groei 'n plant, but God is audacious. Ek wil nie weer 'n ou boodskap preekie, Pastor Ellis, but allow me to remind the church, because I think the Holy Spirit wants me to just remind you how audacious God is. When God gets ready to bless you, dan maak God nie saak wie die vyand is, wat hy doen, hoe groot is, hoe sterk hy is. As God jou wil seën, hy gaan jou vind. He'll find you like a needle in a haystack, and he'll elevate you. Mense sal nie verstaan hoekom jy nie, but God's got his hand on you, child of God. We just get a bit more. In fact, it's fine. We just do it here. Look at this. Pharaoh decides these Jewish people are getting too much in the land. They're getting too many. Soon they're going to overtake us. So let's kill the new generation. So he kills all the baby boys of the Jews, of the Israelites. He has all of them killed throughout the country. But one woman feels the call of God in her spirit. She says,
I love my son and I cannot let him be killed. And so she hides him in a basket, in the reeds, in a river. Now I want you to watch the audacity of God. She is desperate. Sy heel verwerk. Sy maak haar CV, sy gooi hom in, maar watch the audacity of God. Die dogter van die koning, wat die dood bevel gegee het, staan by die rivier om te was. Hier kom hy mandjie met Moses afgevloei op die water. Die dogter van Farao vat vir Moses en neem hom aan. En die Here laat Moses groot word in die huis, in die paleis van die man wat beveel het hy moet doodgaan. The audacity of God. God wys geen respek vir Farao se bevel nie. Ja. As jy dink dit is erg, kyk wat doen die Here nog. Hy nie net word hy in Farao se huis groot nie. Die Here laat sy eie maam groot maak in Farao se huis. Van Farao se dogter sien die is 'n Israelitiese seun, maar sy sê kom ons kry 'n Israelitiese vrou om na hom te kyk en hulle soek iemand en hulle kry sy eie ma om hom groot te maak in die vyand se huis. Look at the audacity of God. Familie, as God 'n plan oor vir jou lewe het, I'm telling you now, God will move heaven and hell. There's no shadow He won't light up. There's no mountain He won't climb up. There's no wall He won't tear down. Hallelujah, coming after you. When God's got a plan for your life, no one can stop it. Dis nie al nie, kyk die audacity van die Here. Look at God's audacity. Nie net laat God hom groot word in die vyand se huis wat hom wil dood hê nie. Die Here laat sy eie maam groot maak in die vyand se huis. Nie net dit nie, die Here gaan hom gebruik om die hele volk uit hy land uit te kry en die Here maak hom groot en die Here laat Farao hom die weë van Egiptenare leer. Die mense wat jou laat skrik in jou lewe, die briewe wat jou laat skrik in jou lewe, die gehoor, die dinge wat jy gehoor en mense sê van jou, wat jou bang maak in jou lewe of jou afdruk. Did you not know that God is using them to prepare you for where you are going? God is using them to prepare you for where you are going. Come on, it was never about Goliath. Goliath was a pawn on the chessboard of the Almighty God of El Elyon, the Most High God, possessor of heaven and earth. Hallelujah. Goliath was just a pawn to make David famous because he needed, David was a shepherd. He had no right to be in the palace. He needed something special to end up in the palace. So God says, first I'm going to make you not just a TikTok celebrity, not just a social media celebrity. I'm going to put your name on every lip in this land. They're going to sing about you. David killed his 10,000. Saul killed his thousands. And David killed his 10,000s. Because when God gets ready to bless you, God sends you an enemy that's bigger than you. God stuur omstandighede wat jou druk en jou laat desperaat word en wat jou laat huil en jou knou en jy sê, Here, waar is die Here is daar. He's just putting things together in an unexpected way that you don't expect. He's putting things together because all things work together for good to those who love God, who are the called according to His purpose. Tell your neighbor the favor of God is on you. Tell your neighbor the blessing is coming. Tell your neighbor your reward is coming. So don't lose the courage you had in the past. Your courage will be rewarded richly. You must be patient. You just make this a little louder, please. You must be patient. After you have done what God wants, you will get what He promised you. Just be patient. And yet you will know Him. But just be patient. Hallelujah. Just be a little more patient. Just hold on. And this is the problem with a lot of believers. We lose our way and we fall and we die in the journey. The most, I think, saddest and heartbreaking thing about Israel, the nation of Israel, in the deliverance from Egypt, the most heartbreaking thing was the people who left Egypt never entered the promised land. Die mense aan wie die belofte gegee is, ek vat julle na die land van melk en honing.
they never entered because of unbelief. They died in the wilderness 40 years. And listen what God said to them, Numbers 13. Julle kinders. Hulle is gebore in die middel van die trip. Hulle gaan 20 jaar en jonger. Hulle gaan in die beloofde land in. People who was never part of the hard work is reaping the reward. Because the people who worked from the beginning, they gave up in the journey. The value of dry bones was the bones, the remains of the armies of Israel that fought against the Babylonians when they came to take Israel captive and take them into exile. It was soldiers who died in the battle. En profeties gesproke, is daar baie mense in die kerk. There are the victims and the remains of somebody who used to be mighty. But life got you, the enemy got you, and the enemy beat you up, and you become nothing but dry bones. Oh, but there's a voice coming from heaven. There's a prophetic voice that's coming that's saying, I want to breathe life into you. You, oh ye dry bones, hear the word of the Lord. Live! Live! Because something is about to change in your life. Bones are coming together, every bone to his bone. There's an old song we used to sing, and the ankle bone connected to the knee bone, and the knee bone connected to the hip bone, and the hip bone connected to the shoulder bone, because God is about to do a work. There's a shaking, there's a moving, there's a sound, there's something happening. Your reward is coming. Just be patient in the journey. Just be patient in the battle. Don't lose your faith when things get tough, because sometimes it gets tough. And then you think it's going to break, it gets even tougher. But don't lose your faith when things get tough. I like the way the Americans say it. They like to say it in the song. They used to sing in the old choruses. I was going down for the last time. Maar die Here het my aangehou. I was going down for, kyk, die val was my laaste val. But God was good to me. Don't give up. Hallelujah, when things get tough. And don't give up when it gets tougher. And don't give up when it gets toughest. Because op die punt wat jy voel jy kan nie meer nie, dan kom hy deur. En onze God is nie gebonde oor hoe jy kan save die familie. Want as daar nie 'n mens is wat jou 'n blessing vir jou kan bring of jou deurbraak vir jou kan bring nie, gaan God 'n engel stuur, Elia, onder die besembos om jou te kom voer. 'n Engel gaan jou kom voer met kos wat jy gaan dra vir 40 dae en 40 nagte. Is 'n meal wat Spur nie het nie. Is 'n meal wat John Doris nie het nie. Is 'n meal wat die coachman nie het nie. Is 'n meal wat Fisherways nie het nie. Is 'n meal wat gebak is in die hemel, gekrul op die oonde in die hemel, met 'n engel jou gaan kom voer in die tyd van jou nood. Praat van kos wat nie net jou liggaam bou nie, hy maak jou gees sterk, hy maak jou hart sterk, hy maak jou moed sterk. Because God is not limited in how he's going to deliver you. When you are at your wit's end, as jy met jou laaste krag is, dan stuur God 'n engel, maar God gaan jou deurdra, familie. Al weet jy nie hoe nie, al sien jy 'n plan nie, al sien jy nie 'n manier nie, hou goeie moed, want die Here is met jou. Hy gaan jou nie laat val nie. Verse 37 says, he says, very soon now. In fact, let me read verse 36. He says, you must be patient, because after you've done what God wants, you will get what he promised you. Hy is 'n baie diep skrif, because partykeer what he wants will put you in a mess. Die wil van die Here, familie, is seer. Vra vir Jesus, is 'n bitter beker. Jy dink om die wil van die Here te doen, gaan die engele langs loop, jy gaan ook voel, mense gaan sien, die vrou is blessed, die man is blessed. Die wil van die Here gaan jou partykeer in die moeilikheid plaas. Want Maria is 'n jong dame, in fact sy's 'n teenager, verloof aan Josef. Imagine die Here kom stel, plaas hy meisie se lewe in die moeilikheid. Wat sy lewe net haar lewe, sy wil net trou met die man van haar drome, of whatever, weet jy, die man van haar drome, of die man wat vir haar gegee is, maar is haar man die. Die Here kom meng in haar rustige lewe,
En die engel sê vir haar, jy gaan swanger word van die Heilige Gees. Nou moet sy vir Josef gaan sê, die Bybel sê, Josef glo haar nie as die Here nie. Die Bybel sê, Josef wil haar privately, wil haar los. Hy wil nog haar gevoelens beskerm. God maak hy mensie se verhouding deur mekaar. Which means, van die oomblik wat die engel die announcement gemaak het, en die conception begin, in die Heilige Gees. Which means die dag toe hulle eventually did, when they did get married, and when Jesus was born, die mense moes getel en gesê, maar jy, kom voor jou tyd. So jy en die man, het die kat geknyp in die donker, voor die tyd gekom het. Sy moet hy ridicule van die gemeenskap moet sy ontvang en aanvaar. Want die wil van die Here maak seer. Die wil van die Here maak partykeer laat jy in die skande kom voor mense. Want jy praat in tale en sê die mense wat jou die werk moet gee, jy's dronk. Jy's mal, wat 'n soort worship is die, wat 'n soort religion is die, wat 'n soort geloof is die. The will of God can sometimes put you in trouble. Put you in a mess. Hy sê, maar nadat jy die wil van God gedoen het, sal jy kry wat hy jou beloof het. After you've done, come on somebody, you've been in this thing for a while. My broer, hy wat ons so kyk dat die omstandighede, ons kyk dat die ongelowiges wat so vooruit gaan en ons dink, Here, maar ek wil die ding die regte way doen. Ek het ook om 'n tafel gesit en ek het so 'n kontrak beloof, maar ek het uitgetrek wat hulle het gesê, jy moet iets agteraf gee. So I didn't take it, and no, Here, kyk waar sit ek, because ek wil dinge die regte way doen. Die wil van die Here maak seer partykeer. En hy oor die Chona betaal het, hy oor die braai betaal het, die sien jy hier, die man in 'n nuwe double cab vir my, jy dink, Here, hy kon nou ek gewees het, because sometimes the will of God will hurt. Can somebody shout hallelujah? After you have done what God wants, you will get what He promised you. Listen, the Word of God doesn't make mistakes. After you have done what He wants, you got hurt doing His will. It got hard doing His will. It was tough doing His will. You had trouble standing doing His will. You had to worship through your pain, worship through your discouragement. You had to dance and praise through your despondency. You had to listen. Sometimes you come and clap your hands through the shame. Want jy het vir jou hele familie gesê, kyk wat die Here vir my gedoen. Maar nou sê hulle, maar kyk hoe lyk jou lewe. Kyk wat het jy verloor. Kyk hoe sleg gaan dit met jou. You have to clap through the shame. But the Bible says, after you've done what He wants, regardless of how bad it got, you will get what He promised you. Dis nie, jy gaan miskien nie, of die Here gaan miskien deurkom nie. You will get what He promised. Die belofte land is joune, die melk en die honing is joune. In die naam van Jesus, I prophesy over somebody this morning, your breakthrough is here in the name of Jesus. Your breakthrough is here in the name of Jesus. Verse 37 says, very soon now, the one who is coming will come and will not be late. Come on somebody, die Here gaan nie laat wees vir jou deurbraak. He's not going to be late. He's not going to... Your life journey is on track. Your life timetable is on track. Your promotion calendar is on time. It's on track. Hallelujah. Your breakthrough is here and no one can stop it. Ek wil net kyk dat jou, as die Here begin praat namens jou, net net dat die audacity van die Here kyk, because He says, behold, I've set before you an open door that no man can shut. Maak nie saak wat hulle naam is nie, maak nie saak wat hulle gebore is nie, maak nie saak wat hulle autoriteit hulle het nie, hulle kan government authority het, hulle mag ryk wees, hulle mag millionaires of billionaires is, but I have set before you an open door that no man can shut. Hy mag slimmer as jou wees, hy mag mooier as jou wees, hy mag 'n ryker man as jy het, but I've set before you an open door that no man can shut. Nou wat God wil hê, Pastor Sean, is ons moet hy audacity van die Here, moet jy mos nou maar adopt. Want jy kan nie 'n kind van die Here wees, en jy loop met hangende skouers en 'n geboorde rug nie. No, He is a shield for me. He is the lift up, He is my glory, and the lift up of my head. Ek loop met my skouers breed, man, want ek is 'n koningskind. The audacity of God makes me audacious. Ja, as wat
is hierdie onbesnyde Filistyn wat die slagorders van God uitdaag. En kan dit nie vat dat die Filistyn die kinders van die Here kom uitdaag nie. Wie dink jy is jy? Al sê jy nog met 'n klein piepstemmetjie, want jy's 14, 15 jaar oud soos David was op daai tyd. Klein piepstemmetjie, klein ouetjie wat praat met 'n groot geloof. Klein stem, groot geloof. Klein stem, groot geloof. Klein stem, groot geloof. Because in the kingdom, dynamites do come in small packages. Want watch my as ek praat, en die Here kom deur my stem, en die Here verhoor my gebed, en die Here salf my woorde in die omstandighede, en in die wêreld. Watch, as die Here geweldig deurkom. As hy audacity wat vir David laat sê, met my God loop ek 'n bende storm. As jy op die nag aankom en jy sien ouetjies staan in 'n bondel en jy dink ook, Here, jy gaan my phone nou, jy gaan my nuwe tekkies nou, jy doen net vir brother Evan klaar betaal. Jy kom haal die ouetjies en tekkies op die hoek, maar David sê, kyk, ek loop 'n bende storm. Ek spring oor 'n wommie met my God, met my, come on, who knows their God? The Bible says the people who do know their God shall be strong and do exploits, do mighty work if you know your God. Ek dink dat die duiwel nie verstaan van die kind van die Here nie. Ja, wat jy sien aan die buitekant is mens. Ek is mens, ek lyk mens, ek is mens, ek voel soos 'n mens, maar ek het ook iets in my wat die duiwel nie het nie met die wêreld, nie het nie. Ek het vir Jesus, en as Jesus deurkom hier binne in my, dan kom hy geweldig deur. Oh Jesus, can somebody shout hallelujah? Verse 39, I want to read verse 39. But we are not of those who turn back and are lost. Ons is nie van hulle wat omdraai nie. Come on now. Ek weet ons sing 'n hartseer song, sê my, hoe kan ek wil omdraai? As die Here so goed is vir my. Hy's bietjie dieper as daai my broer en my suster. Jy sien in my DNA, as 'n kind van die Here, in my DNA, as 'n kingdom son van God. 'n Koninkryk wat nie beweeg kan word nie. Ons kom met 'n ander attitude. Ons kom met 'n audacity. Ons is nie victims van omstandighede nie. Ons is leiers in omstandighede. Israel is in ballingskap. They are in captivity, in exile, in Babylon. In Babylon. Die koning wat hulle captive gevat het, promote die Here vir Daniel. Die Bybel noem hom 'n prince among the people. Shadrach, Meshach en Abednego, hulle word cabinet ministers in Babylon se koninkryk, because there's a kingdom DNA in the child of God. Die ander mense sing Psalm, ek dink is Psalm 136 of iets soos hy, by the rivers of 137 by die volk sit by die rivier, by the rivers of Babylon. There we sat down and yea, we wept when we remembered Zion. Maar terwyl hulle jammer voel vir hulle self in omstandighede, is daar 3 jong manne wat sê, my God is 'n lewendige God, my God is 'n, ek gaan staan in die paleis van die koning en I'll be his advisor. Dieselfde audacity sien ons in dieselfde 3 jong manne, Shadrach, Meshach en Abednego, toe daai man, hy koning, deur sy advisors wat jaloers is op hulle. Kyk die advisors wat die koning opmaak, teen Shadrach, Meshach en Abednego, is manne wat lank in hy koninkryk aankom. En hulle kan nie vat dat die nuwe mense wat prisoners is in die land, nou ook prinse is saam met hulle nie. Het jy uitgevind, jy kan nie baie hê nie, maar as God jou elevate, is daar mense wat lankal daar is, wat jaloers raak op jou. Hulle vang 'n pyn as God jou lig. Ek weet nie hoekom nie, want hulle sien die guns in jou lewe. Al sien jy dit in die vyand sien die guns, die duiwel sien God se guns op jou lewe. Hulle sê vir die koning, omdat hulle sien die 3 is gelowige manne, hulle bid tot die lewendige God. Hulle sê, kom ons vang hulle by jou geloof, dat hulle geloof hulle val beteken. But I want you to see the audacity of God and the audacity of these young men. En die storie is om ons te bewys, God respekteer jou audacity. God honor jou audacity. Want toe die koning die basyne klink en die trompette blaas en almal in die land moet kniel, toe staan hy 3 jong manne.
Halleluja, want in onze DNA is daar nie 'n valgees, of 'n buiggees, of 'n omdraaigees, of 'n pyngees, of 'n compromisegees nie. Halleluja, hier in Babylon, op die vyand se tuisgronde, staan ons vir Jesus, staan ons vir ons geloof, staan ons vir ons God. Hulle word voor die koning gebring, en in daai dae, my suster, as jy 'n skewe woord vir 'n koning gee, is jou lewe daarmee heen. Onthou, is in dieselfde kultuur, dieselfde tyd, wat Esther voor koning Ahasuerus verskyn het, om as koningin sonder 'n invitation. Onthou julle die geselskap? Onthou julle die geselskap? Esther chapter 4. Mordecai sê, "Hang van jou af, Esther. Hulle wil ons land, hulle wil ons volk doodmaak. Hulle wil ons volk annihilate, hang van jou af." Sy sê, "Maar ek het nie uitnodig om my koning te sê, jy weet, jy gaan sommer doodgemaak word." Maar Esther, jy is nie normaal nie, maar as guns op jou. As guns op jou. Die Bybel sê, toe sy instap, toe steek die koning sy scepter uit. Dit beteken jy het guns, jy kan nie maar kom sien, sonder 'n uitnodiging. Want in die dag, kan jy net die koning praat of sien soos jy wil nie. So dit vat toe audacity van die drie jong manne, om voor hy koning te staan en sê vir hom, "We are not scared. We are not careful to answer you in this matter. Our God, whom we serve, is able to deliver us out of your hand. And if not, if he does not deliver us, let it be known unto thee, O king, we will not bow to you or to the image that you have set up." The audacity of God. En die Here sit in die hemel, man, en die Here dink ek like die, want die Bybel sê, as hy getrou is aan my, sal ek getrou wees aan jou. En God sê dan, God dink, man, let me do one better. Hulle maak die vuur 7 keer warmer. Soveel soos vir die manne wat die hout ingooi word verbrand deur die hitte van die vlamme binne die vuurhoond. En hulle gooi vir Sadrak, Mesach en Abednego in die vuur, maar kyk, hier kom God se audacity teen. God sê vir die koning, as jy gedink het, my 3 jong seuns is audacious, watch vir my. Ek gaan maak jou vlamme niks beteken nie. Ek maak jou wiskunde tot niet. Ek maak jou skeikunde tot niet. Ek maak jou wetenskap tot niet. Ek maak jou verwagtinge tot niet. Hy sê vir hy koning, ek gaan jou tande uit jou mond uit. Ek maak dat jy net blas, jy die byt nie. Hy sê, ek maak hy vuur nietig. Hy koning het 'n probleem. Want die 3 jong manne is ingegooi, maar hulle hoor nie skree nie. Dit klink nie soos mense wat brand nie. Nou sê laat ek loer. En hy loer, maar hy sê, ek sien, die manne is nie gebrand nie. Maar ek sien, vuur. Hoor wat sê? Walking around in the fire. Oh Jesus. Dis die audacity van God in sy kinders. Listen, jy sal nou dink in die vuurhoond, is hulle miskien ook bang om te brand. So hulle sit in hy posisie wat jou self wil beskerm, jou oë wil beskerm om nie te brand nie, maar die Bybel sê hulle loop in die vuur rond. Hulle loop. Die vuur maak niks aan 'n kind van die Here nie. Die stryd is 'n klein stryd vir my God. Die probleem is 'n klein probleem vir my God, want ek dien 'n magtige God. Ek dien 'n groot God. I can do all things through Christ. Hallelujah. Who gives me the strength? I am more than a conqueror through him who loved me. God sê, ek gaan julle een beter doen. Ek gaan saam met julle kom loop. En Christus kom loop saam met hulle in die vuur. Hulle kry 'n voorsmaakie van die Jesus wat ons 'n paar 100 jaar later sal ontmoet, en hy loop saam met hulle in die vuur. Dieselfde Jesus wat later op die kruis hang en sê, ek kan. 12 legioene engele roep om my te verlos, maar ek gaan nie. Hy selfde Jesus, audacity, hy was daar in die vuurhoond. Paulus sê, 1 Korintiërs 10, Jesus was die rots wat hulle geslaan het, waar die water uitgekom het, dan het hulle gevolg in die woestyn. Jy mag dat jy gaan in 'n moeilike tyd, maar jou God is met jou. Jou God is met jou. We are not of those who turn back and are lost. We are the people who have faith and are saved. It means, family, in our DNA, there's no giving up. In ons DNA as koninkryk kinders, koninkryk seuns, as kinders van God, is daar nie opgee in my gees nie. My vlees mag sot wees, maar my gees bly gewillig. Ek sal die Here dien tot in lengte van dae. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskadu weer, al
I'm preaching this message because some people, the devil het jou aan 'n string en die devil dink hy kan jou beheer. But some of us must go home today en aan jou huis moet jy maar gaan rondloop en bid en sê, devil, die was jou laaste kans. Die was jou laaste probeerslag. Ek is 'n kind van God, man. Jy kan my nie breek nie. The weapons may form against us. The weapons may even be used against us. But no weapon formed against me shall prosper. This is my heritage, says God. This is my heritage. Hulle kan met my naam loop vir 'n tydjie, maar God sê, I will, no weapon formed against you shall prosper, and every tongue that rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the children of God, and our righteousness is of, dis jou erfenis as 'n kind van God. Dis jou erfenis. Die wapens gaan vorm, hulle gaan gebruik word teen jou, maar hulle gaan nie werk nie. Hulle gaan nie suksesvol wees nie. Of soos ons laasweek gesê het van Petrus, jy mag die Satan mag jou die sif vat, maar jou geloof sal nie opraak nie. Because Jesus is with you. Jesus has got a prophetic hedge around you. You are insulated. You are insulated by the word of God, by the favor of God, by the grace of God, by the love of God. Kan iemand skree hallelujah? In ons DNA is al die patriarchs of faith. Al die manne, Shadrach, Mesach en Abednego, want dieselfde Heilige Gees wat ons vul van, was daar sy met Daniel in die leeukuil. So wanneer jy Heilige Gees ontvang en wanneer jy jou hart vir die Here gee, en Jesus kom woon in jou familie, dan kry jy 'n nuwe DNA, ou dinge het verbygegaan, kyk alles, het nie kom word, die mense gaan sê, hoekom gee jy nie maar op nie? Maar jy gaan sê, no, giving up is not in my system, it's not in my makeup, it's not in my genes, because I'm born again. Hallelujah, I'm born of the Spirit, I'm born of the blood, I'm born of the incorruptible seed. That's why we sing songs like, I'm happy, I'm healthy, I'm blessed, I'm anointed, I'm filled with the power of God. Because ons is nie normaal meer. Ons voel die pyn, ons voel die houe, maar opgee is nie in ons vocabulary nie, opgee is nie in ons DNA nie, opgee, terugdraai is nie in ons make-up nie. God het my nie so gemaak nie, man, om op te gee nie. Because when you get saved, God raises you up as a watchman in your family, as a prophetic voice in your family, en die duivel dink deur jou aan te val, gaan jy jou stem stil maak, maar iemand moet sê, duivel, hallelujah, dit is jou laaste draai, opgee is nie in my bloed nie, maar sê hy bloed wat ons gedrink in die bloed van Jesus, en ons vandag gedrink in my nagmaal, dat is nie in my bloed nie, man, it's not in my blood to give up. Sê jy vir my, duivel, ek staan, al gaan dit rof, ek staan, al het ek nie op te eet nie, ek staan, al het ek nie geld nie, ek staan, al wacht ek vir 'n belofte, ek staan, al kom die woord nog nie nou tot vervulling nie, ek staan, al gaan dit roep, ek staan, as mense my verwerp, ek staan, as mense my los, ek staan, when people betray me, ek staan. Let me close, I didn't even touch the message yet, but let me close. I read this week, I saw on social media, TikTok actually, I saw a video clip. They talk about the hope experiment. The hope experiment at Harvard University. Julle weet, it's a groot university. I checked it up to try and see if it's genuine, and according to what I found, it was a genuine experiment that did happen. Hulle sê, hulle noem die Harvard experiment, hulle vat rotte, gooi die rotte in 'n bak water. En by 15 minute verloor hy sy laaste krag, dan sink hy en hy sterf in die water, hy drown in die water. Toe vat hulle weer 'n hoop rotte, gooi hulle in dieselfde bak water, en net voor 15 minute as hulle sien hulle raak swak, haal hulle uit die water, droog hulle af, laat hulle rus, en toe hulle uitgerus is, gooi hulle weer terug in die water. Maar die keer, toe swem hulle, sommige van hulle tot vir 60 ure. Because in die rotse kop het iemand om die eerste keer uitgehaal, so hy die hoop dat ek gaan weer gered word. Nou die krag om deur sy swakheid, dan swem ek nog steeds deur my swakheid. Ons is nie rotte nie, maar ons God, want ons hoop gaan disappoint nie. He will not disappoint you. Hoop is 'n sterk ding. Van die rot het geswem sê hulle vir 60 ure. Die eerste keer toe hulle drown, binne 15 minute die eerste lot,
was hulle het geen hoop gehad om uit te kom nie. Maar toe die eksperimenteerders, die scientists, hulle uithaal voor 15 minute, en hulle droog word en uitrus, toe hulle weer terugsit, en die rotte in hulle koppe, en iemand kan my enige tyd kom uithaal, kom ek hou net, bring net lewendig. Halleluja, ek staan op altyd die lus en ek bid, want ek net in die lewe bly, want my God kom deur, my reward is op pad, die Here wat my beloof, wie se wil ek gedoen het, sal doen wat hy my beloof het. We are not of those who turn back. Can somebody shout, hallelujah! Romans 5, verse 3 to 5, Romeine 3 vers 5 sê, hope does not disappoint. Hope does not make ashamed. Hope does not put us to shame. Which means God gaan nie toelaat dat jy verdrink in hy water. My broer, alles ook jou fout. God gaan nie laat jy verdrink. Wat Petrus sê vir Jesus, as dit U is, laat my kom na U toe op die water. En Jesus sê kom, en Petrus sit sy voet in die boot en hy begin te loop op die water, maar die Bybel sê op pad na Jesus op die water. Sien hy hoe hoog die branders is en hoe rof die wind is, en hy begin te doubt. En die oomblik toe hy begin twyfel, toe begin hy te sink, maar die volgende oomblik as Jesus skielik by hom, en weet jy, Jesus geteleport, want hy was nog op pad na Jesus toe, maar skielik toe hy sink, toe Jesus by hom, en hy gryp hom aan sy hand, because Jesus will never let you fall, even if you can't see him in your circumstances, like Job in Job 33 verse 8 to 10, I looked for him in the east, I looked for him in the west, but I couldn't find him, in the north, I go forward and I don't see him, I go backward, in the north where he normally works, I don't perceive him. Jy kan hom nie sien, maar hy sê, I know the way that you take. I know the way that you take. Ek weet waar hy is, and I'm going to come through for you, and I'm going to deliver you, and I'm going to bring you a breakthrough. Familiaal gaan het gerook in jou lewe, as 'n kind van die Here. Jesaja 42 vers 3 sê, a bruised reed he will not break, and a faintly burning wick he will not quench, a smoking flax he will not quench, which means I'll brand jou liggie, I'll kwyn jou liggie, en as net rook wat staan, as jy is weer 'n vlam oor hy gaan jou nie uitblaas nie, hy kom red jou op die laaste oomblik, maar red sal hy jou red, verlos sal hy jou verlos, help sal hy jou help, seën sal hy jou seën, deurbraak gaan hy bring, in die naam van Jesus. Can we stand together, family? Can we stand? Can we stand? Kom ons lig ons hande by die Here, en kom ons neem goeie moed, want hy klaar die wêreld oorwin. Hy sê hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Ek het die wêreld oorwin.